Nevruz li rêbera poşêdên doza gerîla jin ciwan û hemû gelan pîrozkir û ev peyamda. Ev Nevruz Rênesansa gelê Kurd gelên rojhilata navîn û jinan e. Em bi vê baweriyê dene ku gelê me wê vê Nevrozê bi destpêkirin û hişmendiya têkoşîneke nû ku tê de serkeftineke mezin bi dest bixe bi encam bike. Kêjeke li ser weteya Nevrozê ya serêrakirina li ber zilmê û pêşengiya têkoşînê jî ev nirxandin kir. Gelê Kurd bi pêşengiya kawayê hesînkar li çayên Zahrosê agirê azadiye pêxist. Serî li ber koletiye rakir û rizgariya xwe bi têkbirina dehaqê zalim re pêkanî. Bi rizgariya gelê Kurd re tevaya gelê rojhilata navîn jî rizgar bûn. Piştî 2637 salan dîrokê heman rolê pêşengiyê da gelê Kurd. Îro roj rizgariya gelê Kurd vegeriya rizgariya gelan û jinan. Kêjeke balkişa ser pêvajoya bi însiyatîfa rêbera po pêş dikeve û ev şîrovek kir. Rêbera po bi manîfestoya xwe ya aştî û civaka demokratîk têkoşîn derbasî qonağeke nû kiriye. Hebûna gelê me de asta herêmî û nav neteweyî de قبول کرنه چارەسەریya pirsgirêkên azadî û wekeviyê derbasî qonağeke nû kir. Bi statuya civaka demokratîk re dînamîka herêmî û gerdûniya çarêseriya ava kir. Ev destpêka Newroz û vejîneke dîrokiya nû ye. Kêjeke ragihand wê sala 2025 têkoşînê hin mezintir bikin û ev peyamda. Em sala 2025 bikin sala ku gelê Kurd bi rêbertiya xwe re hevdîtin bike û têkoşînê bigihîne serkeftine. Em bank li hemû gelê xwe jin, ciwan û li her kesê alîgirê azadiyê dikin ku agirê Nevrozê geş bikin û vîna Nevrozê bi serkeftinê tajdar bikin. Peyama NPG'ya ji bo Nevrozê ji bo azadiyê rêbera po gerîla wê erka xwe pêk bîne. NPG bi daxuyaniyeke cejna Nevrozê pîroz kir. Daxuyanî wiha berdewam dike. Gelê me û gerîlayên azadiyê Newroza îsal bi pêvajoyeke nû pêşwazî dikin. Ev pêvajoya nû jî bi banga dîrokiya rêbera po di 27 Sibata 2025 de dest pê kir. Banga rêbera po pengavek bû ku pêşketinên dîrokî derxeholê temsîl dike. Sebra gelê me êdî nemaye ku rêbera po di nava şert û mercên dîlgirtinê girtin. Gelê Kurdistanê daxwaza mafên xwe yê neteweyî û civakî dike. Newroza 2025 jî wê beqada ku gelê me li banga dîrokiya rêber a po xwedî derkeve. Gerîlayên azadiya Kurdistanê li gorî pêwîstiyên vê pêvajoya agirbes îlan kir. Mixabin heman helwest ji alî artêşa Tirkiye ve nehate dîtin. Wa jî vê yekê şer kurtirkirin û êrîş dikin. Gerîlayên HPG û Yêja Sarê wê di vê pêvajoyê dîrokî de bi armanca azadiya rêbera po ve xwe kilît bike. Ew ê li gorî serdemê têkoşîna xwe ya ji bo aştî û civaka demokratîk bi serkeftin bidomîne. Li herêmên parastinê medyayê gerîlayên azadiya Kurdistanê Newroz pîroz kirin. Gerîlayên li tûnelên berxwedanê hatine cem hevpêşî merasimeke leşkerî li darxistin. Ji fermandarên HPG Agît Reşîd xîtabî gerîlayan kir. Dejna pîroz be! Wek gerîlaya azadiyê Kurdistanê me ji vê banga rêbera bû gelekî moral û cûş kir. Em bû sebeb ku em têkoşîna xwe hîn kurtir bikin. Em ji bo azadiya rêbera bû beşdarê vê tevgelê bûn. Me dest têkoşînê kir ji ber ku em dizanin azadiya rêbera bû, azadiya gelê Kurdistan, azadiya Kurdistan, gelê Kurdistan û tevayî gelê herêmê ye. Wek gerîlayên niha qadaşer em bi kêlî êrişek dijmin ya yên namerdane û dervê ehlaqî şer me rûbirû dimîne. Bila kes teslîmiyetekî bêrûmet ser me farz nekir. Em fedayê rêbera bûne. Encam bila kes şaş nêzî me nebe. Encamê civîna kanser ve leşkerî gîş destme. Em rûjan em ser nîqaş dikin xwe amade dikin. Perspektîv û doktorîna gerîlayê demê de em kûr in. Em êrişê çi kesî nakin. Lêbelê çi êriş sermeçê min em ê bi tundî bersivan bidin. Em ê bi bersiv nemînin. Eger aşîdî aştiyek birûmet û azadî û çareseriyek demokratîk hebe em amade ne. Lêbelêş her demî zîdetir xîret û qudreta me heye em xwe destkeftiyê xwe û gelê xwe biparêzin. Ve ev Newroz bibe Newroza azadiya fîzîkiya rêbera û azadiya Kurdistan û gelê herêmê. Em gelê Kurd yê birûmet silav dikin û bi şiara an azadî bibên pişî. Tu cejna gelli ari Nevruzê em karkerê vî karî Nevruzê cejna me Beşî şerrê me li bagok ke beşî şerrê
لعلیه دسبل قضا نوروز یلتاقا پازار یریه به پیروز کرن آمادکاری نوروز تمام بون ها بردف که کمیته آمادکارا نوروز یا علیه مصطفی مسعود تکیک دیار کرد نوروز ایسال جبو گلان گیرینگ و گود دیدم که هیوی آشتی که برومت مزن بویده ام نوروز پیروز دکن ام بدا خواز آزادی بریز عبدالله جلال نوروز پیروز بکن نوروز حکومت 12 آدار دست تارتاوی دابو جوی روژه حتی نها به تولیبون و جوشه که مزن در باس بو امی و تولیبون و جوشید 20 آدار ده در خنوتکی ام همو کسین داخواز آشتی و کبی و آزادی دکن و دخوین نوروز اکتیویستا تیجایی هوا جانجی گود امی به بانگا دیروکیا بریزو جلان بهرکن قادا نوروز ام نوروز دیج بو آشتی آزادی و دموکراسی گرینگ به دیو به نوروز آزادی بریز او جلان ام بانک لجنان دکن کو بجلو برگن کردی بچپک و دروشمن جنجیان آزادی لقادان بن هفسروکا DPP علی هم مهدی دمرجی گود جشن نوروز سمبولا و جینه بلا او روژا گرینگ به روژا آواکرنا هیوین آشتی ینگلان همو آشتی خواست و آزاد خواست بلا تولی ببن ام به هفره آگیره برخودانه دور بکن جن برح 8 آدار دا کevin قادن نوروز ده 22-23 سبات ده جالی جران و انسیاتفا پیدویا من به آشتی هیا هاتاوا کرن تکیلداری مجاره اندام کومله دماجنه یا نوروز اون وردی آخوی گود او انسیاتیف ده اساس خود نجی پیدویا کن ها دسپکری درکت بریان نهاجی کامپانین جی دمیره بونه بر صفاتن مشاندن تکوشن آشتی یا هفپار ادنابرا تفگرا فمینیست و جنین کرده جسال نوحتی و دسپکری جسال 2016 حتی نهال دیجیتی کوشناج با آزادی و کیوی ایریشین دجوار دنکرن ویجی علاقه خواه بگوهراندن شیوه شرح بو حوجه امن سر آشتی باخ و نیقاش بکن بریخستن بکن و لهر قاده جواک ابلاو بکن جبه وی پیدوی جی او انسیاتیف حد آوا کرن 8 آداره جبو جنان روژا تیکوشن آزادیه نوروژی جبو گل کود روژا بلند کرنا تیکوشن آزادیه هر دو روژی جبو جنان و جنین کرد گرینگ و کریتیکه بر به نوروزه و ام دکارن وی ببیجن ام داغازا خواه جبو جواکا دموکراتیک آزادی و کیوی بین زمان و که جنان ام بکلی جان و باوری آشتی و آزادی دا که قادن نوروزه یک جنابند کوچجنا نوروز به جوشه که مزن لیت پیروز کرن لمرسینه ج کمیته آماده کار نوروز یا مرسینه هزان جیته دیار کرد کو او نوروز 2025 د 22 آدار دل نافچه اکدنیز پیروز بکن و بانگا تولیبونه کرد حسن جیده گوت کو هیزن هگموند خوازن رشلتا ناوین جنو و دیزاین بکن بریز اوجالانج به بانگا آشتی و دموکراسی که رزگاریا گلان و آرامیا لهرمه ند شرده د آشتی و دموکراسی ده جبو جیده و herkes destek bide bangare berexwe u xuşk birati u demokrasiye dibe em nevroza isal bike nevroza aştiya walatê xwe u tevaya ruşlata navîn banga mejûd tevlî bûn ji tevaya gelemeyê werin beşdarî nevrozê bibin û ji bu demokratîk bûna welêt peyamekê bidin sê darikên نفتیکه واته کنول نوروزه بارکر
Sedat Akbay ده 17 سالی خود لناوچه رها جرن رش هاته بنچاوگرن و 45 روزان ده işkence de ma o hate girtin. Sedat Akbay de ma mazlum doğan de digirtige de bu gut de 21 adara 1982 doğan de mazlum doğan sedarı ke neftike ve xis o xwe feda kir. Ev yek ligirtige han feraset ke nu ya Nevrozê çekir. Nevruz wekî cejna rizgariya Kurdan da hat bilev kirin. Bi çalakya fedaya mazlum doğan re Nevroz ve guheri roja daimiya rizgariya Kurdan. Sedat Akbay bangarê ber Abdullah Öcalan ya de Nevroza 2013 de ji bir xist û got ev bank serokatî geleke girîng û kur bû. Ne me ne devlet ne ji hêzên modernîteya kapitalizm nikaribûn fêm bikin. Ji ber vê ke gelek kesan berdelengiran dan niha jî beriya Nevroza 2025 rêbera po bankeke nû kir. Ev bankek dîrokiye û ne tenê ji bo Kurdan ji bo hemû gelên rişweta navîn û cîhanê girîng e. Divê em zanibin ku wê paradigmaya civaka demokratîk bire û cam bibe. Belêgodarên hêja li İstanbulê binçavkirine polîsan li ser şaredariyan berdewam dike li İstanbulê sê şaredarên CHP'yi hatim binçavkirin. Bi hinceta li hevkirina bajêr şaredarê bajarê mezina İstanbulê Ekrem İmamoğlu, şaredarê Şişli'ye Resul Emrah Şah û şaredarê Beylikdüzü'ye Mehmet Murat Çelik serê sibê hatim binçavkirin. Şaredarê Şişli'ye Resul Emrah Şahan li ser hesabê xwe ya medya dijîtal peyamek weşand û got serê sibê li mala min lêgerîn kirin û hatim binçavkirin. Desturna hatedayîn ku li parêzerên xwe jî bigerin bila dilê herkesî rihet be. Şaredarê Beylikdüzü'ye Mehmet Murat Çelik jî ziman ku serdegirtina mala wî de hatiye binçavkirin û got Ekrem İmamoğlu serokê me ez û hevalên me yên din ên hatine binçavkirin em zanin ku bi tenê nînin. DPP û nerazîbûn nîşanê êrişên li ser îradeye geldi. Hevseroka Giştiya DPP Çiğdem Kılıçgünü çağrı got em qet xebûr nakin ku siyaset bi destê dadgeriyê bê dîzaynkirin û bi binçavkirina şaredarê bajarê mezina İstanbulê Ekrem İmamoğlu şermezar dikin. Hevserokê Giştiyê DPP keskin bayîndir ji binçavkirin wekî gefeke cidî li ser serweriya hukûqê û nirxên demokratîk penase kir û xwest hurmet jî îradeya ger re were nîşanda. Destê rêvebera navendiya Dem Partî derbarê binçavkirina Ekrem İmamoğlu da gelek kesên din de daxuyaneke nivîskî da. Di daxuyaniyê de binçavkirin û operasyon wek darbe hate binavkirin û hate gotin. Tevahiya van pêkanînan darbe ye. Tirkiye di pêvajoyeke darbeya sivîl re rûbirûye û hemû muhalefeta siyasî û civakî hedef digire. Pêkanînên keyfî ên bi salan li dijî partî û siyaseta me hatin meşandin, niha jî tevahiya Tirkiye dîlgirtiye. Tayînkirina qeyîm û zîhniyeta darbekar komploya herî mezin a li hemberî pêşeroja civakê ye. Hemû hincetê ku danîne pêş nikarin vê darbe û bêhûxiyê binixmînin. Hedefkirtina li hevkirinên bajaran û hevpariya siyasî tolildana têkçûna hilbijartinên herêmî ye. Hem pêkanînên qeyûman hem jî operasyona îro êrişên li dijî vîna gele. Daxuyanî wiha dewam dike. Hewildana sabotekirina hewildana guhertinê ye ku wê li Tirkiye dest pê bike li rojlata navîn belav bibe. Em ticarî qebûl nakin. Ev pêkanîn wê ticarî bi kêrî Tirkiye yan jî yên erê dikin neyê. Îro jî weke berê ev hemû pêkanîn wê pişta xwe bidin vîcdana civakê. Partiya me di her şert û mercî de wê tekoşîna xwe ya berferehkirina qada siyaseta demokratîk bidomîne. Ji ketê bilabê wê li dijî bêhûxiyê darbe û keyfî raweste. Bajar wê li hev kirin tekoşîna hevpar demokrasî, aştî û azadiyê bi biryardariyeke ji her demê mezintir biparêze. Daxuyanî bi vê bangê bidawî dibe. Dest ji amûrkirina dadgeriyê berdin. Kesên îro hatine binçavkirin û bi taybetî Ekrem İmamoğlu divê tavilê serbest bên berdan. HDK jî têkildarê binçavkirina şaredara bajarê mezina İstanbulê Ekrem İmamoğlu daxuyanî da û daxuyanî wiha berdewam dike. Nayê qebûlkirin ku li hevkirina bajêr adinabera CHP û Dem Partiyê de weke sûç were nîşandan. Hemû xebatên demokratîkên HDK weke sûç hatine nîşandan û ev yek ji hêla hukûk û demokrasî ve cihê şermezarkirinê ye. Em dibînin ku îktidara ku qaşo digot li dijî zîhniyeta darbekar tê dikoşe yekser mekanîkên derbeyê bixwere
بخو آنیه پیدیوی ولایت نه به دربه آن هیه به آشتی و دموکراسی و حقوق هیه امی وی تاریتیه بلا بکن و پیش روژه که رونی آوا بکن بلا گمانا کسی که جوه نبه سروک گیشتیا CHP Özgür Özel jî tekildari binçavkira Ekrem İmamoğlu daxuyani da Özgür Özel de daxuyaniye xwe de wiha got em li gorê de jî bin bila herkes di 23 adarê de biçe ser sonduqê heke em pêşiya vê derbeyê negirin de êdî sindoq tunebe ji bo nehêrin serokkomarê din ji hêla gel ve werê diyarkirin hêzeke di dewrê de ye em bi derbeyekê lê dijî serokkomarê me yên din re rûbirû ne milletê me ji dewleta xwe hez dike li heke dewlet di dijî gel bisekine wê demê millet destûrê nade hêza esasî millet e û di dawiyê dawî de millet bi ser bikeve em ê teslîm nebin di dawiya dawî de de bi gotina millet bibe û Tirkiye qezanç bike. Piştî pinçavkirina İmamoğlu medya dijital hate bi sînordarkirin platforma şopandina azadiya internetê Netboxê diyar kir ku piştî pinçavkirina Ekrem İmamoğlu li Tirkiye xwegihandina gelek platformên medyaya dijital hatiye bi sînordarkirin Netboxê di parvekirina xwe de wiha dibêje di serî de X, YouTube, Instagram û TikTok Tirkiye xwegihandina gelek platformên medya civakî bi sînor kiriye. Ev sînorkirin piştî binçavkirina Ekrem İmamoğlu bi dihan kesên din hatiye kirin. Di çarçoya lêpirsina serdozgerê Komariya İstanbulê de siyasetmedar hunermend û rojnameger jî di nav de derheqê zêdetirî seh kesan de biryara binçavkirinê hatiye dayîn. Belêgudarên hêja nûçê nîv û pêşkêş kirin lê belê em niha berê xwe didin qadên Newrozê li van kêliyan de li Wanê bi 100,000 kes hatine gel hev û van kêliyan de hevserûka DPP keskin bayındır daxivin em niha berê xwe didin Newroza Wanê. هر بشي جورا وين لهنجن سرحده وين لوندن وانه وين تاجا سريمه وين بيشنگا تکوشینا آزاد یامنه باور بکن ام نزیک سرکفتنه باور بکن ام نزیک ستات یاخونه هگر الوی ولاتی چاره سریه کی هبه اب چاره سریجی بنگهاوی ستاتوه بنگهاوی زمان و ناسنامه و قبول کرنا چند زمان کردیه گلین کرد ببردلین گران تکوشین آخوا آنید بیاستیم لی ام هیوی دارن ام بیک کسی هیوی دارن اوجی ریبری گلی کرد بردار جلانم هیوی دارن ویل وی ولاتی آزادی واشیتی و وکوی و پیک بره بله وین گلی وانه بمهای لسر پیایه بمهای خودین ایراده خود درکتیه امزانن برسبا هری مزن یکو ایراده همه دست سرکن گلیوانه لحفت سالی حتی 7 سالی اجل بدره بوم حواله مجل بدره بو ام شاهدیا خودی درکتنا ایراده و بون ام شاهده تکوشین و برخودن و بون باور بکن کس نکاره و برخودانه و تکوشینه پاشوا بکشینه و امه وان قیومان و امه وان تالان کرانجی جکودر هاتنه امه وان پاشوا بشینن و ایراده امه لوانه لسرحده لکردستانه سردست ببه امن بدرشی
نوروزا امن به میدان نوروزا دیرگرتین سیاسی ری حواله خوشی پیروز دکن نوروزا وان پیروز به بدلین گرن به زور و زحمتی لزیندانان سریل بر ظلمه نتواندن او تکوشینان و تکوشینه آنیتنه به آسته لکردستان حتی ترکیه ری حواله کل زندانه دارم ین سرگنه و ین چارالی جهان کردستانه نوروزا وان پیروز به نوروزا آزادیه نوروزا سرکفتنه لوه لحمی حوالان و لگل کردستان پیروز به سرکفتن و یا مبه سرکفتن و یا گل کرد و کردستان به نوروزا و پیروز به نوروزا و پیروز به ون هر هبن ون هزار جاره هبن بمین خیر و قشیه داد
çapkenwa. Ji kerem xware dakeve jêr. Wisa nava ma. Tamam dakeve jêr baş dakeve bes. Hevalê jî. Ji kerem xware dakeve jêr em hevalê xwe jî disekînînin rastî jî ne baş dibe. Dilan 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 Müşi Dilan 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 Vares bune hevalan Dilan 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 mekur Dilan
لسترانا لسر خوشگبونا وانه و قهرمانتیا گله وانه کریا اجرا گله که خوشیم کل هم برمه سپاس از سترانه که بیشم بی سترانه را دخواستم